Reka dusenge. Let's pray. Uwiteka Mana yacu, Imana igira neza, turaguhimbaje kandi turagushimiye. Twongeye kugushimira kubw'umuteguro wawe mwami. Turagushimira ko waravuze ngo ndidusenga tuke tuvuga ngo ifunguro ryacu uriduhe none. Turagushima ko uyu munsi ari portion watugeneye, hari ifunguro wageneye buri muntu wese, kandi waranasezeranye uravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Mwami turagushima ko turi intama zo mu cyanya cyawe, turi abantu wamenye kera mwami, turi ubwoko bwera, ishyanga ryera, abantu wironyeye kugira ngo bamamaze ishimwe ryawe. Turagushimira rero yuko biduteranyirije nk'uko nguko ugiye kutugaburira. Mwuka wera rwose akomeze atugaburire itorero ryawe ryabaye mu maso yawe, ryafashe igihe cyo kuba mu bikari byawe mwami Imana. N'uyu munsi ukomeze kubagira neza twese, ubuntu bwawe bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hallelujah, Amen. Imana ibahe umugisha. God bless you. Abantu mwese muri mwaje kwitabira amateraniro, ndabitabira selule cyane cyane by'umwihariko. Nanjye reka naguma muri selule pastor. I also give my testimony what happened to me in cells. Ninjiye mwene data arimo aravuga ukuntu yaboneye. When my brother was testifying, he mentioned that he found yaboneye umwana muri selule, yaboneye inzu muri selule, found a house. Mitanibuka nanjye selule nabagamo. I remember when I used to be part of the cell. Yari selule izwi. It was a known cell mu gusengera icyifuzo cy'umwihariko kandi kigasubizwa, where you would pray for a particular request and it would be answered. Muri iyi minsi hari icyifuzo abantu iteraniro ryose ugiyemo ukavuga ngo hari umuntu ufite kino cyifuzo, ntabwo ushobora kubura abantu bagifite. Request when you go into any assembly, you find people with the same request. Babaje ngo ninde ufite icyifuzo cy'amafaranga hano, reka ndebe umuntu ufite icyifuzo cy'amafaranga. And you would say, who has the request for money? Yabura. There are many. Yabura. There are many. Hari n'ikindi cyifuzo cya permis. There's Ninde ufite icyifuzo cya permis hano? A driver's license request. Nabaga muri cellule. I used to be part of this cell. Yari izwiho cyane gusengera permis. It was known for praying for this particular prayer request, the driver's license. Birasa nk'ibisekeje ariko biratangaje. It sounds funny, but it's interesting. Ninzu nabaye muna Pastor Jimmy akunda kwigisha hano, muramuzi Pastor Jimmy Muyango, twarabanaga muri iyo cellule. Was part of that stem cell. Yabanje kuyiba mu iyo nzu arayinsigira nyibamo, nanjye nsigira ndi murokore. Left it and I lived in it and I left it for somebody else. Twajya dukora rero amaveye amakesha kwa So gatanu aho ngaho muri cellule. Overnights on Fridays in the cell. Abantu bose twasengeye permis 100%, like 100%. Abantu bose twasengaga, abadamu n'abagabo bose barazibonye. And women, they got their driver's license. Biratangaje ariko hari ukuntu muri cellule Imana yategekera gusubizwa kw'amasengesho. Very interesting. Muyitabire rero. God uses the cells to answer our prayers, so please join cells. Hallelujah. Amen. Mureke tuganire ijambo ry'Imana. Let's go to the word of God. Turakomeza kuri ya topic ubwenge n'ubushishozi bwo gukorera ku gihe. Wisdom and discernment to work on time. Ubwenge n'ubushishozi bwo gukorera ku gihe. Wisdom and discernment to work on time. Ni icyifuzo rwose cy'Imana ko tuba abanyabwenge. It's the request. It's a heart's desire for us to be wise. Ni icyifuzo cy'uko tugira ubwenge. It is God's desire that we have or we acquire wisdom. Bibiliya iravuga mu Migani igice cya 12. If you go to the book of Proverbs 12. Ku murongo wa 8, Imigani 12 ku murongo wa 8. Proverbs 12 verse 8. Bibiliya iravuga ngo umuntu azashimirwa uko ubwenge bwe buri, ariko ufite umutima ugoramye azagawa. A man will be commended according to his wisdom, but he who is a perverse heart will be despised. Umuntu azashimirwa iki? A man will be commended uko ubwenge bwe buri, according to his wisdom. Hallelujah. Amen. Ukwiriye kubura umuntu ushimirwa uko ubwenge bwawe To buri. be a man who is commended by your wisdom. Ejo twaganiriye kuri Daniel ukuntu yarazwi muri community yuko ari umunyabwenge. Yesterday we talked about how Daniel was known to be a wise man in his community. Uyu munsi ndashaka kuganiriza uwundi muntu. And tonight I want to talk to somebody else wamenye ubwenge, who knew what wisdom was, akakira ubwenge bw'Imana, received God's wisdom, hanyuma
byukuri agasa nkaho ategeka umutima ugoye cyangwa se ategeka azana influence ahantu and look hagoye. to be commanding the heart in trying moments. Umuntu yitwa Esther ne tuganira uyu And munsi. that was Esther. We talk about Esther Ndashaka ko today. tuganira kuri Esther, We want to talk about Esther today. umwe mu badamu b'abanyabwenge One of the wise women Bibiliya ivuga. that the Bible talks about. Mbere yuko tuganira kuri Esther n'ibyanditswe bimwe na bimwe bya Esther, Before we talk about Esther in the scriptures, reka mbaze abantu hano muri twebwe, let me ask if among us, ese hari abantu batunze telefone ya Nokia? is there anybody who has ever owned a Jango, phone mbere- called Nokia? Mbere y'abatunze telefone, reka ndebe abantu bafite Nokia uyu munsi, batunze telefone ya Nokia uyu munsi. Is there anyone who have a phone, the brand called Nokia? Ntago ndi gukora publicité munyemerere, ntago I'm ndi not kwamamaza brand marketing yari the yose. phone or the brand, So ariko noneho reka ndebe abantu batunze telefone ya Nokia bakaba but baragize let me kwitunga. see people Reka ndebe who ibiganza. once owned it. Ni hafi icya kabiri wenda cy'abantu bari hano. It's probably half of the people in the assembly. Nokia yabaye telefone, yabaye brand ikomeye cyane. It was a very important brand. Abantu bajyaga baziratana cyane. People used to boast owning it. Muragibuka yitwaga ngo bagore beza. Yamatushe gutya. It used to have a particular name. Iyo itayaga fiance ntago byacagamo. Ariko impamvu nshatse kuvuga Nokia, The reason why I'm mentioning the phone, sinzi niba voilà. Hari uriya muntu mushobora kureba kuri PowerPoint, ni CEO wa Nokia. if you look at the screen, the CEO of Nokia Yavuze aya magambo, Say mushobora these kutabisoma words. neza. Ariko yaravuze ngo we did not do anything wrong but somehow we lost. Mu yandi magambo reka mbivuge mu Kinyarwanda wowe bivuge ubisome mu Cyongereza uko byanditse. Yaravuze ngo nta kintu na kimwe kijyanye na strategy ya commerce cyangwa se ya marketing We kibi didn't fail in bakoze strategy ariko marketing. barahombye. but we lost. Aravuga ngo Nokia yari company yubashwe cyane ku isi. It was a respected brand in the world. Mu bijyanye na business, ibyo bize bijyanye na business administration nta kintu na kimwe kibi bakoze. When it came to management, there is nothing wrong. Ntibibye imisoro, They had no default in taxes. ntibigeze bagura ngo bananirwe kubalansa supply na demand, bananirwe kubalansa ibyo bakoresha wenda n'ibyo bakeneye. They did not default on the law of demand and supply. Ariko yaravuze mu nama aravuga ngo isi yahindutse byihuta. But during the meeting, he said the world changed so fast. Ariko ngo bibananira bo kwiga bityo ntibahinduka. They missed out on learning and they did not change. Bityo batakaza amahirwe bari bafite mu biganza byabo. And they lost the opportunity at hand. Kandi uko batakaje To make amahirwe it nako big. batakaje amafaranga. And that's how they also lost money. Iyi ni imwe muri case study abantu biga ibintu bya business management basigaye biga. This is one of the case studies when you study business management today. Ni gute umuntu akora ibintu byose akwiriye gukora How can you do everything accordingly in line ariko ejo agahomba? but fail the next day? Yarabivuze. He said it. Ni ukutamenya gukorera ku gihe, We didn't know how to work gusoma ibihe uko bije. according to the seasons. Mwebwe ndabizi ko murahare wenda abantu bajya bakurikira ibintu bya businesses ni Maybe some nyinshi of you follow. cyane zagiye zinanirwa gusoma ibihe zarangiza zikagwa. So many companies failed to know the seasons in which they were in and they failed. Kubura ubwenge bwo gusoma ibihe ejo bizaguhombya. So lack of wisdom to know what season you're in, you will lose tomorrow. Ariko kugira ubwenge bwo gusoma ibihe But ejo having the bizakuba. wisdom to read the seasons will hallelujah. benefit you. Gusoma ibihe. Knowing which season you're in will benefit you. Mu miryango ya Isirayeli In the families, in the lineage of the Bibiliya ivuga ngo Israelites, bene Isakari they said those of Issachar, muri mu ngoma za mbere igice cya ndatekereza ko ari in the 10 book na of 32 Chronicles, niba ntibeshye biravuga ngo bene Isakari ngo bari abanyabwenge, they were wise. ngo bari bazi icyo Imana ivuga muri icyo gihe, bari bazi gusoma They knew ibihe what bakamenya God igikwiriye gukorwa muri icyo gihe. And they knew what to do in that particular season.
ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo ngumenye gusoma ibihe. I pray in the name of Jesus that you know how to read the season or the times you're in. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Umenye ibihe turimo. Know the season you're in. Ba pastor Aroni bababwira kera iyo umuntu yajyaga gutangira itorero. As the pastor said, when we used to start a church, yashakaga kagoma. You find a small drum. Akajya ku musozi akakavuza. You go on the mountain and start to beat the drum. Akavuza akagoma abantu bakaza. Sing with the drum, people would come. Ibyo byari ibihe byo gutangira amatorero kera. That was how we started churches long time ago. Uyu munsi ntabwo ariko amatorero atangira. And now that's not how you start a church. Mu minsi yacu twe dukizwa iyo umuntu yatangiraga itorero yaguraga keyboard yaguraga sente agatangira. In our time, we used to start with a keyboard and then you sing and you start a church. Uyu munsi ntabwo ariko bimeze. And today it's not the same. Iyo ugiye gutangira ugura kamera. Now you buy a camera. Kubera ko audience ikurikira abantu ba hano muri Restoration Church Kimisagara ahari iri online ishobora kubingana nihari mu buryo bufatika yego. So for those who follow the services online are probably equal to those in person here. Abashumba kera bajyaga bigisha. Long time ago, pastors used to preach those face-to-face, but now they preach to those who they cannot see. So churches need to adjust the way they work. Ibyo muri quartier ngo ngurabona ngo hano hirya Kimisagara no ntago bikivuga imbere ya kamera kuko umuntu wo muri America nagazi Kimisagara ho hafi. So when you give examples and you're preaching and you say here in Kimisagara neighborhood, but those online don't know what you're talking about. Ababyeyi turi hano So parents who are here, let me see parents who are here, lift your hands. Ni bangahe wanyu mwaye mufite wifi? How many? Ni bangahe bakuze ababyeyi babo bafite wifi mu rugo? How many grew up with Wi-Fi at home? Bakaba barabyaye umunsi. And today they are parents. Ntabahari. They are not there. Ariko ni bangahe bafite wifi wabo? But how many have Wi-Fi at home? Murabona uyu munsi generation iriho y'abantu babyaye babita ngo first time internet parents. So this generation, they are called first time internet parents. Nitwe babyeyi ba mbere bari kurerera muri za wifi. We are the first generation of parents who are parenting through the Wi-Fi. Iwacu mu rugo nta televiziyo twagiraga mu nzu twe twarayitse. Growing up, we didn't have a TV. Tuvuga ngo turera abana bacu tuganire nabo. When we got married, we said we would not have TV. We wanted to interact with our children. Twasanze ntacyo bimaze. We found it was useless. Kuko niba tudafite televiziyo tukaba dufite wifi na telefone ebyiri na tablete na computer, so abana bazaba expose kurusha ibyo babona kuri televiziyo kubera ko bari gukurira muri milieu yuziyemo za devices nyinshi. So because we have Wi-Fi and different devices connected to it, it was pointless because they could find more information on those devices than the TV. So dukeneye ubwenge. So we need wisdom. Nk'ababyeyi dukeneye ubwenge. As parents, we need wisdom. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kuko ntago dukeneye nta muntu tuzabyigiraho. We won't learn from somebody else, but the heavens will teach us. Praise Jesus. Umwana uzamubuza telefone se cyangwa uzayimuha? Will you give the phone to your child or not? Assignment yabo, amadevoir yabo, their homeworks at school, in primary schools, in some of the schools, it's on the internet. Bene nimushobora kumva ibi bintu ukuntu bikenewe cyane. Ubwenge burakenewe kurusha very important to understand how wisdom is crucial. Abantu bakoraga memoire mu minsi ishize People were doing their thesis lately. Bakoraga research go kuri Google. They would do research on Google. Now you don't need Google. There are other platforms, tools. Ubwira ChatGPT cyangwa se ukabwira artificial intelligence ngo nkorera chapitre ya mbere literature review. Ikatigwa wa mwanya. Now you use ChatGPT or other tools, you give them a topic and they print everything out to you. Muri weekend naganiraga n'umupasiteri umwe bagiye mu rusengero. Over the weekend I was talking to someone, a pastor. Babigisha inkuru ya Bibiliya. And they teach them a Bible story. Ngo basohotse umwana aramubwira ngo kuki pastor yatinze ibyo ChatGPT ishobora kuma mu minota 5. Why did the pastor delay? Yet ChatGPT could have given it to me in 5 minutes. He preached the story of the Samaritan woman. Why that long? You can put it into search and find it quickly. You know, these are the times we're in.
bakora research baravuga ngo dutuye mu gihe ngo baravuga mu cyongereza ngo we are drowning into knowledge, ngo turimo turarohama mu bwenge mu kumenya cyane ariko tugahinduka baswa. We're drowning in so much knowledge, yet we are foolish. Huzuye information ahantu We hose have a lot of information everywhere. ariko ntago huzuye ubwenge. We're surrounded with so much information, Nta bwenge yet there is buhari. no wisdom. Ikintu cyose washaka You wakibaza. can find anything or ask any type of question. Iyo utwaye imodoka urayibwira ngo Siri hamagara runaka ikamuhamagara. When you're driving and you connect your Bluetooth, Siri on your Siri? phone can call. Uncle Siri cyangwa Tantine Siri muramuzi. Cyangwa Alexa, hari n'ibindi bintu byinshi. Now, There are so many apps you can use. uko bigenda biza Because it comes bitumira and invite. dukeneye ubwenge bw'Imana. So we need the wisdom of God. Dukeneye kutazahinduka nka Nokia. We don't want to be like Nokia phones. Uburezi kurera abana byaradusize, And you say, gushumba itorero We byaradusize. don't know how to parent. We don't know No, how to lead dukeneye the ubwenge church. bw'Imana. No, Oh, we need the hallelujah. wisdom of God. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Dukeneye ubwenge buturutse ku Mana We need buzaducisha mu wisdom bihe that turimo come from turanyura. God that will help you go through the seasons we are going through. Umugabo witwa Moridekayi yabwiye Esiteri Mordecai spoke with Esther and said, mu gice cya 4 cy'igitabo cya Esiteri. in the book of Esther chapter 4, Mureke twasome, ndabasaba twese twasomere rimwe niba let's bitatugoye. read in one accord Esiteri Esther igice cya chapter 4 4, ku murongo wa 14. verse 14. Esiteri igice cya 4 Esiteri Esther chapter 4, verse 14. ni kimwe mu bitabo bibiri byanditswe n'abadamu cyangwa One se of the byitirirwa abadamu dedicated to women muri Bibiliya. and the Bible, Ku murongo wa 14 verse 14. birivuga ngo rimwe kabiri gatatu tugende ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. uyu Moridekayi abwira Esiteri aramubwira So ngo Mordecai aharaho tells Esther, maybe igitumye uriho the reason you leave or wicaye you muri iyo ntebe exist, wicaye you sit in the seat aho where you nshaka guca are. akarongo ni hariya havuga ngo mu gihe gisa You nk'iki. can outline for such a time as this. Igituma uriho The reason you leave mu gihe gisa nk'iki, in such a time as this, igihe cy'impinduka nyinshi, and so many changes happening, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe it's for gisa n'iki. you to be useful in such a time as this. Kimwe rero mu byo ukeneye kugira ngo ugire akamaro So one of the things you need to be useful, cyitwa ubwenge. you need wisdom. Cyitwa ubwenge. You need wisdom. Ndashaka kubabwira inkuru ya Esiteri, kontekste yagiyemo So yabereyemo. here's the context of Esther. Sinzi iyo umuntu aganira ijambo ry'Imana When you share the word of God, haba ari audience zitandukanye. you have different types of audiences. Hari bamwe wenda bumvise Esiteri bwa mbere uyu munsi, There are those who have just heard about Esther today as the cyangwa first time, Moridekayi. or Mordecai. Kandi umuntu wumvise Moridekayi bwa mbere, Can I see somebody who just heard about Mordecai for the first time? mwese muri abasomyi beza ba Bibiliya. That's good. I see you all know the Bible. Hari umuntu witwa Ahasuwerusi muramuzi. Do you know King Cyprus? Icyo nagiye kuvuga, iyo umuntu aganira ijambo ry'Imana kubera ko audience ziba zitandukanye, hari bamwe banga amateka n'abandi bakunda amateka, hari bamwe bakunda fire chakira. There are those who N'abandi like things bashaka that are exciting, and there are those who want the systematic. systematic storytelling. So uyu munsi nacakira rwose zihari cyane, ndashaka kujya mu mateka. So today I want to talk about Aho history. biboringa mumbabarire. And when it's boring, please forgive me. Ariko ndabizi ko mwe muza kwakira But I ibyanyu. know you receive your portion. Kuvuga mu marangamutima nabyo hari igihe njya mbishobora, ariko uyu munsi No, sinza I'm kubabwira also able amarangamutima. to speak with emotions, but not tonight. Ndashaka kubabwira ku nkuru gato ya I Esiteri. want to talk about Esther's. Esiteri yajyanywe bunyagano Esther was a slave. mu gihe Isirayeli yacikagamo kabiri. When Israel became two parts, Hari amoko 10 yagiye mu majyaruguru there are 10 tribes that went up north, n'ayandi moko abiri cyangwa se imiryango ibiri yagiye hasi.
two families or nations that went down south. hanyuma bakora ibyangwa n'Uwiteka. And they did things that were evil before the Lord. haza umugabo witwa Nebukadinezari, ejo twaramuvuze mu gitabo cya There came Daniel, King Nebuchadnezzar, we talked about yesterday in the book of Daniel, n'abakarudaya n'ingabo ze z'abakarudaya. and Chaldeans. hanyuma batwara cyane cyane They abo mu took majyepfo. mainly the people from the south. ba Daniyeli bari bavuye i Buyuda, And Daniel came from Judah. ariko haje n'ayandi moko, haje Judea. n'abandi bita Abashuri, And they came the Assyrians, Assyrians. nabo batwara n'abo mu majyaruguru. They took some from the up Israel yagize north. ibibazo byinshi, Israel had difficult times. ariko aba nyuma y'igihe cy'abababiloni haje kuza abandi But ubundi when the bwami bwitwa Babylonians came, Ubuperesi. they came another king of Persia. turi kumwe torero ry'Imana. Are you following me? Abaperesi rero The Persian, nabo Daniyeli yabanye nabo, they were with Daniel, yabanye n'umwami he witwa was with the king, Darius n'undi witwa Kuro, Darius and Car. ariko haza kuzi undi mwami witwaga But Ahasuwerusi, King Cyrus came aza mu gihe Empire Perse yari nini cyane, byari ibihugu when ijana the na makumyabiri na Persian birindwi. kingdom was enormous. Ndababwira amateka kugira ngo dusobanukirwe I'm ukuntu telling you Esiteri the yagize history ubwenge so that you know how bwo wise kwinjira mu mutima w'umwami ugoye. Esther was able to penetrate the heart of a Ni byiza ko king. tumenya amateka It's kugira very ngo important to know the story, dushyire ijambo muri context, for you to understand the context of the word of God. kuko baratwigisha abashumba baravuga ngo ijambo ukuye muri context rihinduka pretext. Because a word taken out of the context become an excuse. Ahasuwerusi yari afite ibihugu ijana na makumyabiri na So King birindwi yari atwaye, Cyrus had 122 countries. kandi muri icyo gihe yarwanaga n'abagiriki, kuko n'abagiriki icyo gihe bari bakomeye bashaka gutegeka And isi he was yose. fighting the Greeks because they wanted to dominate the world. Bageze aho baranamutsinda, ariko ntabwo biri muri At one Bibiliya. point they won over him, but it's not written in the Abagiriki Bible. baje gukurwaho n'abaroma, The nibwo Greeks Yesu came yavuga to ku ngoma overthrow the y'abaroma. Romans. noneho icyo gihe rero Ahasuwerusi arwana Cyrus n'abagiriki, was fighting the Greeks. yari afite nk'abasirikare 250,000. He had 25,000 soldiers. yarwanaga n'abasirikare miliyoni He y'abagiriki. fought millions of Greeks. barwana buri gihe bakajya kurwana tanto abaperse bagatsinda, ikindi gihe They abagiriki would win. bagatsinda. At some point, the Persians would win, and on the other side, the Greeks would win. umunsi umwe atumiza abajenero be bose, atumiza abo bitaga abaguverineri, abapurense So bose, he called all the princes of all the kingdoms, atumaho imfura zose I call zo mu all bihugu the ijana na makumyabiri na elders birindwi, of the 27 states, ijana na makumyabiri na birindwi bose baraza, 127. bahurira mu murwa mukuru They came to the capital witwaga city Ishushani. that was called Witwaga Shishon. bahuriye hehe? Shushan. Ishushani. Niho tubona igitabo cya Esiteri. That is where we found the book of Esther. Arangije baricara bakora And at planning the end, they planned y'uburyo bazafata ibihugu byose bagatsinda how abagiriki. they will dominate all the land of the Greeks. Bamaze amezi atandatu barimo barategura urugamba. They spent 6 months planning for the battle. nyuma yo kurangiza amezi atandatu y'inama, And after the 6 months meeting, abakoreshereza umunsi mukuru. he had a feast for them. Aranategeka ngo abantu bose batuye mu midugudu, And he said, all the people staying in abaturage the bose cities, all babaha ibyo the kunywa. citizen should be given Barangije. drinks. And after, Bashaka kwereka abaturage ko bafite imbaraga. they wanted to show the citizens that Bari they bari mu had bihe power by'intambara, in times of war. bakajya baza bakerekana imyitozo They y'abasirikare would babo. come and show the trainings that they had received. Abantu bakanywa vino barasinda, People would drink bagakoma wine amashyi. and they would be drunk. They would applaud. Niho uzasoma mu gitabo cya Esiteri mu gice cya mbere bakavuga ngo habaye iminsi 140 y'imyereko, harangije haba n'indi minsi 7 ngo abatuye Ishushani bose barimo bararya baranywa. There were 180 days of demonstration of what they had learned, and there were also 7 days of drinking and eating. Haleluya. Amen. Turi kumwe torero ry'Imana. Are you following me? Hanyuma muri iyo minsi 7 rero, And in those 7 days, umwami Ahasuwerusi King Cyrus, yumva ari ibindi ashaka kwerekana. he thought there was something else he wanted to show off. Yerekanye abazi kurashisha wenda imiheto, He saw those who could shoot the best with arrows, yerekanye abazi kurwanisha inkota, those who could know how to manipulate the sword.
yerekanye wenda bakoze za mayikari na za shotokani, yerekanye wenda bakinnye those who could karate. fight different martial arts. Arangije aravuga ngo ariko ngo n'umudamu wanjye ari mwiza. And he said, but my wife is pretty. Ngo yari afite umudamu witwa Vashiti. He had a wife called Vashti. Vashiti yari icyuki. She was pretty. You know how you look and say she's such a cutie pie? Is it terrible? Pastor Aaron ashobora kuba atazizi. Pastor, umunsi umwe natwaye abana mu modoka, noneho bagenda amadirishya udura umwana uhiye. Ahiye sete baramutetse. Nibwo nazimenye udura umwana uhiye, udura umwana utogosheje, udura umwana. Vashiti rero yari umudamu mwiza cyane. She was a pretty wife. Aserusi aravuga ngo reka mbere So kubwiza King k'umudamu Cyrus wawe. said, let me show you my wife. Abakomantateri babiri baravuga ngo The commentaries said, ashobora kuba yaramuhamagaye ngo aze yambaye ubusa. maybe he asked her to come naked. Aze yambaye nka bikini ahagarara imbere yabo ba prince bahaze vino And akore maybe he asked her to katawe come hari. dressed Agende kwa maybe kundi bagenda gutya. like a model, a catwalk, Catwalk. Agende nkuko bagenda. as models walk Niko the runway. abakomantateri ba mbere bavuga. That's some of the commentaries said. Ariko abandi bakavuga ngo ashobora kuba yari atwite. Others say maybe she was pregnant None ngo ashaka nanone ko amodelinga ariko anatwite. and he wanted her to catwalk while pregnant. Abandi bakavuga ngo yamusabye kuza yambaye ikanzu nziza y'ubwami. Others say maybe he asked her to come Kugira ngo wearing yerekane a royal dress to show So her izo crown. komantere ntabwo batubwiye icyo uko yari ameze muri icyo gihe, ariko don't icyo tell twabonye us mu ijambo exactly what ry'Imana happened, but nuko what we yamuhamagaye saw akanga. is that he called her and she refused. Yaramuhamagaye wenda yanze afite ukuri cyangwa adafite ukuri, Maybe ibyo she was nitujyana mu ijuru right or wrong, tuzabibaza. but we don't know. Ibyo vraiment ntabwo Bibiliya itubwira izo The details. Bible doesn't give us such details. Hari n'abantu bajya bigisha ko ngo umwuka wa Vashiti sinzi niba ari umwuka wo gusuzugura cyangwa utari gusuzugura. Ibyo vraiment ntabwo Bibiliya na detail ibivugaho. Ariko nimusoma abiga Bibiliya rwose muzasoma abakomantateri benshi. So if you study the Bible, you see different commentaries of Vashti, who was King Ahasuerus. Ariko icyabaye nuko yaramuhamagaye ngo ngwino, undi arambwira ati nanjye mfite What agafete. happened? King Ahasuerus, he said, Nateranyije abandi come, and badamu said, ntago no, nzi. I'm not coming, I have my own assembly. Umwami ararakara. And he was upset. Wibuke umwami yari afite ibibazo ku rugamba. Remember, he had issues at war. Yari afite igihugu ari kurwana nacyo. He had a country he was fighting with. Yari yateranyije abaturage bose bamuri inyuma. He had all the citizens behind him. Adashaka n'ikintu na kimwe cyamurogoya. He didn't want anything else to Kugira contradict ngo bazajye him kurwana. so that he can go to battle. Ku ruhande rumwe hano hari abantu bari gusinda. On one side, you have drunkards Banyweye. who have taken so much wine. Ku rundi ruhande mu cyaro On the other side, hari uwundi mwana w'imfubyi. there is an orphan. Ariko yindi nguni bamwe basa nk'aho bari kuri Paul Noro, bari kuri extreme imwe, Who are abandi bari on kuri the extreme. total opposite, and Uyu mwana ni this imfubyi. child is an orphan. Nta se nta nyina agira. No father and no mother. Ariko afite mubyara we witwa Moridekayi. She has a cousin called Mordecai Arimo aramurera. Aka gakobwa kitwa who Hadasa. is pruding her. She's called Hadassah. Kitwa Hadasa. Hadassah. Arimo arakarera. He is raising Hadassah. Hano naho hari Vashiti wanze kwitaba umwami. And you have Vashti who has refused to answer to the king's Yanze kwitaba call. umwami, inkuru When she murayizi. refuses, you know the story. Baramuca baramwirukana. They sent her away. Ibikomangoma baravuga ngo niba And the gusuzuguye princess gutya, said, if she has despised you like this, akagusuzugurira umwami, as a king, noneho twebwe ba mudugudu abagore bacu how baratumara. much more will our wives despise us? Niba umugore w'umwami asuzugura, If the king's wife has despised umugore the king wamutwara sibo himself, biragenda bite? what will happen to us? Aravuga ngo kubita utababarira. Murayizi ya And he ndirimbo says, "Send her y'umuhanzi away." ngo kubita utababarira. Pastor tuzamutize CD nazazi. Aravuga ngo mwirukane kandi bibere isomo abantu Send her bose. away and let it be an example to everyone else. Babyandika kuri social media, kuri So it was Twitter, published everywhere mu ndimi zose. in all languages, Kuva muri Ethiopia kugera muri from Ende. Ethiopia to India. Bandika ngo Vashiti And they umunyagasuzuguro said twamwirukanye. Vashti has been sent away.
no histoire tubwira yuko umwami yahise ajya ku history rugamba said the king went to the battle aragenda amara imyaka 2 ku rugamba spent 2 years at the battlefield. kera ntago bagendaga mu ndege nk'uko nguko They bisigaye used not to bigenda travel by airplane like today. bagendaga mu mato They would go into ships kugira ngo uzave muri Ethiopia cyangwa uzave iperse from Persia Ishushani ni muri or Iraq Shushan. y'umunsi That's Iraq of today. ni muri Iraq kugira ngo uzagende ugera mu Buhinde byashobora So gutwara from amezi Iraq menshi to India, there will be so aragenda many amara months. imyaka 2 adahari Spent 2 years away. avuyeyo When he returned, aratsindwa n'urugamba he was defeated at the battle. abagiriki baramutsinda The Greek won over aza afite him. agahinda He came with so much areba sorrow. hasi nk'umuntu He watsinzwe was looking down as somebody kubera was yatsinze just urugamba. lost. aragaruka Ishushani Came back to Shushan, ahageze abura n'umwakira and he couldn't find anyone to welcome kubera ko him Vashti bamwirukanye because Vashti had been chased away. mutekereze uriya muntu wo mu nguni yari yitwa Esteri yari kuzagera Imagine muri ubu bwami gute How could have Esther right in that corner come to the reka throne? nkubwire yuko ibyo unyuramo byose Let me tell you. niba bihabanye n'ibyo Imana yakubwiye humura Imana izagusohora icyo yakuvuzeho. Amen. Hallelujah. Whatever you're going through and it looks completely different for what God said about you, be still because He will fulfill what He said about you. humura Be still. ushobora kubona Imana ikubwira kujya imbere wowe ukabona ubuzima bwawe ari marshariyeri God may have told you you go forward and your life is going backwards. Yosefu umunsi umwe ngo yabonye inzozi Joseph had dreams. inyenyeri Stars, ukwezi n'izuba the bimukubita sky. imbere They were bowing down to him. kuva uwo munsi From that day, ashyira muri rivasi he went backwards. barumuna be bakamwanga amini abavandimwe be baramwanga His siblings hated him, bamujugunya mu mwobo threw him in a pit, ahinduka imbata became slave. murumva ibintu biri kumubaho bijyanye n'ibyo Imana yamubwiye Does that align with what God told him? bwire mugenzi wawe ngo nubwo uri muri Tell your rivasi neighbor, Imana igufiteho even umugambi though you're going backwards, God has a plan for you. Amen. oh haleluya Amen. Bwana Yesu asifiwe sana Praise Jesus. hari igihe ubuzima bw'umuntu bujya muri rivasi Your life goes backwards. hariya ku nguni ari akana kari kurira In the corner, there was a child kishwe crying. n'ubupfubyi She was an orphan. ariko kugira ubwenge ni byiza cyane But it is such a great thing to have oh wisdom. Imana ishimwe cyane Praise God. reka nihute haleluya Quickly. noneho umwami agarutse abura umwakira When the king came, he didn't have anyone to welcome him. ahamagara abajenero be Called his generals arababwira ngo nimugende mu bihugu 127 and said, go to those 127 countries. mushake abakobwa beza Find beautiful girls b'amasugi who are virgins. mubazane nzatoranye mu Bring umwe them to tuzaba me and I will pick one who will byabafashe make my wife. imyaka 2 kugira It ngo took them bazenguruke ibihugu 2 byose years to go around those countries. abakomantateri bavuga yuko empire perse yari irimo Commentary said empire perse yari irimo byibura abadamu cyangwa se abakobwa bameze nk'uko miliyoni 25 million in the Persian kingdom there were about 25 million girls who were virgins. bose bameze bujuje critère All fulfill the same criteria. bagenda babelimina They went on byajyaga biba muri eliminating them. Miss Rwanda You bigaturuka know how Kibungo they had Miss bikazagera Rwanda from up country to Kigali. bagenda babelimina They went on eliminating hasigara abadamu 400 and they stayed with 400 girls. 400 400 girls were left. hazamo nande na Hadasa And one of them came Hadassah. Hadasa ni irindi zina ni izina Hadassah ry'ikiyuda is the rya Jewish name Esther for Esther. Esther ubundi bisobanura inyenyeri yo mu Esther gitondo means the morning glory inyenyeri yo mu star. ruturuturu The morning glory ariko star. ni izina ry'iripersi But it's a Persian name. ariko izina ry'iriyuda But the Jewish name ni Hadasa is Hadassah. bisobanura amahoro na The prosperity peace and prosperity. ni izina ry'igiti cyo muri Israeli ariko It's ngo a tree gitanga of Israel prosperity and that gives peace prosperity and peace. noneho baramuzana They brought Hadassah. ikintu cya mbere nshaka ko twigira kuri Esther One thing I want us to learn from Esther, kigaragaza ubwenge to show wisdom, mu gitabo cya Esther igice cya 2 in the book of Esther chapter 2, reka tuhasome ku murongo wa 15 let's read chapter 2 verse 15. 2:15 2 haleluya verse 15, hallelujah. mwumvishe contexte quand même Did you hear at least the context? reka babwire rero aho ubwenge buzira Now see where wisdom comes in. ndababwira nk'ibintu uko Imana imbashisha mfite byinshi ariko ndababwira ndetse bibiri wenda cyangwa se kimwe uko mu minota 15 tuba dushoje Bibiri iravuga ku murongo wa 15 Verse 15. ngo nuko dusome namwe twese 1 2 3 nuko
igihe cya Esiteri cyo kumurikwa umwami gisohoye, ariwe mukobwa wa Abihayili se wabo wa Moridekayi wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yagiraga gute? Ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi gwashimwa nabande nabamurebaga bose. Nijya ngo ucaka akarongo kitwa ngo ntacyo yasabaga. Outline, she requested nothing. Principe cyakubabwira mu yatumye Esther abo wari we. So one of the principles that made ubwenge butuma umuntu atagira umururumba. Wisdom calls you not to have lust. Bwira mugenzi wawe ngo rekeraho kugira umururumba. Tell your neighbor, stop lusting after things. Umururumba wita ngiki? Lust. Ubwenge butuma umuntu atagira umururumba. Calls her not to have lust after things. Kano kana kari kavuye mu cyaro. This child was from the village. She comes from far off. Far off. Far off. Behind the villages. Unknown places. She comes to the capital of the world. The Persian kingdom was the most important kingdom. She comes to a very amazing place. Others came, the other girls came. They will be amazed at the different perfumes, different brands. Others came looking for clothes. Those ones they used to look at and envy. My brethren, there's a place where God will take you, but it requires you not to lust after things. You want to sit among the important people, stop lusting after things. Even when you come from places you're not used to, they spent time training them. They used to teach them how to bathe. Others would pick different type of jewelry. But Esther asked for nothing. Church of God, I have a testimony, our true story. So many testimonies. But he's part of our church. When they worked, they were at entry-level managerial positions. They took their delegation to the US. They had gone to study a particular course. And when they reached there, for him, he will go to church class, go to restaurant, and then he would go to the hotel. He kept on living his usual life. Others would go. They will go to visit different places. They will take pictures. They will enjoy themselves. They will enjoy life. But for this particular man who was born again, he kept his usual. There are those also who are born again who are very sharp. But the testimony he shared with me is after the training, their boss called them and they said, I didn't know you're so wise. And he said, why? To get to the US, where you go to New York City where people don't sleep, but you had dollars and you didn't boast, you didn't spend, you didn't change your language, you didn't want to do things that were extra. It shows wisdom. Promotion. And he was promoted. It's been 18 years today. And the door that opened was not having lust after things. How can you finish university and you buy a Toyota Carina E and you said you've studied?
Usually you find people who just graduated from their bachelor's boast more than doctors. ariko ni byiza kutagira umururumba mu It's bintu. good not to lust after things. Ibi nshatse kubibwira n'abajene bacu. I'm telling especially our youth, Imana nikuzamura ikagukingurira when God imiryango. lifts you and open doors for you, Ntukagende ngo wiserive ibiryo nurangiza ubura aho ushyira isosi. No, ibi ngibi ndi kubivuga nabyize nanjye kubera ko nabibonye. I'm saying these examples because I've seen it before. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Mbaho ubuhamya. Do you want a testimony? Cyangwa twikomereze. Or should we continue? Ariko njye nabyize the hard way nanjye. I learned the hard way. Nigeze kujya ahantu banumiye nari umunyeshuri muri segonderi. I was invited somewhere when I was still in high school. Hari ahantu hakomeye. In secondary school, it was a place that was very important. Noneho ngezeyo. When I got there, Hari ibyo bita ngo buffet froid, buffet it chaud, was cold. dessert. There were cold starters, Hari cold, n'ikindi bitaga hot aperitif. entries, and Bagomba kuzana dessert. utuntu twa mbere starters. Utuntu twa mbere two kubeshabesha ngo abakiriyo There were baganira hari starters. utuntu baba batamira. You know, when rich people talk, they have snacks. Njyewe kuri starter nari nahazi. For me, when it got to the cold starters, I was full because I had eaten so much of them. Kumbe sinari mbizi. I didn't know. Kandi ubwo hari menu byanditseho ibintu ukuntu bikurikira. And the menu was laid down to where you know what's Ariko bazana next. utuntu tw'uduforomaje And they got ndatumira some cheese, and I ate so much of it. Ngiye kubona mbona batujyanye ahandi hantu ngo kuri buffet froid. And they took us to a cold starter Then buffet. nyuma yaho haza hot meal, haza then they came- buffet chaud. The main dish, Ntabwo nari ngibishoboye. I couldn't do it anymore. Kandi nibyo byari biryoshye. And the food was even Umururumba better. waje watumye But because I nsinda was mbere lasting y'igihe. for food, I ate before the main meal. Bene data. My Ibintu brothers, mbabwira ni ukuri bituma What I'm bidisqualifiye abantu. what I'm sharing with you disqualifies a lot of people. Abize amateka hari umugabo For witwa those who Lee studied Kuan the Yew. story, Hari abamuzi Lee Kuan Yew yabaye there's a premier man minister wa called Lee Kuan Yew. He Singapore. was the first prime minister of Lee Singapore. Kuan Yew mu gitabo yanditse kinini the cyane book that amapaji he hafi wrote, 700 of about 700 pages. yanditse igitabo cyitwa From the Third World to the First. From the Third World to the First. Yavuze yuko ikisha Afrika He said, what's killing in the African Ni umururumba. continent is the lust. ahantu Singapore yari iri Where Singapore was, muhumure nta kibazo ni akarere kagoye ariko ariko karakomeye ni akarere kakomeye ni icyapa voila icyo navugaga What I was saying, isomye mu gitabo cya Lee Kuan Yew when you read Lee's book, principe y'umururumba ayibona mu banyafurika cyane explained that he sees a lot of lust among the African people. yaravuze ngo Singapore He said that Singapore bari abakene baza kwigira kuri was Ghana. very poor and they came to learn from Ghana Ghana. nicyo gihugu cya mbere cya Afrika cyabonye ubwigenge muri 1954. Ghana was the first independent country in Africa. Ageze kwa Kwame Nkrumah And when he got to asanga iyo Nkrumah, Kwame Nkrumah agiye mu nama when Kwame Nkrumah went to a meeting, ajyana na madamu he goes with a wife, akajyana n'umwana he goes with a child, n'umukuza with a cousin, n'umuneve with a nephew, na oncle maternel na paternel with uncles from both bose akabashyira muri sides, private jet puts them in a private jet, bakajya mu Bwongereza kugira ngo basinye dosiye goes to the runaka UK to sign a document. aravuga ngo ubu ni ubusambo He said, this is being greedy. agiye yajya mu nama zabo He would go to their meetings. yagiye kwiga ibi ni ukuri ni histoire ni This is a mwabisoma true story you can read about. Singapore yaje kwigira kuri Ghana iza kwigira kuri Jomo Kenyatta muri Kenya Singapore isanga ngo came to nta learn kintu na from kimwe Ghana bafite and ni learned from umururumba Jomo Kenyatta and found there's nothing they Imana had other than yabicaje mu lust. ntebe zikomeye God had them sit in high thrones. aho kugira ngo bazibone nka responsibility Instead of seeing it as a responsibility, bazibona nk'imbehe yo kugira ngo bimare they inzara took them as opportunity to quench their lack lust. of wisdom kubura ubwenge That's a lack of wisdom. ariko Esther But Esther, ageze ishushana when she got to the king's ntacyo place, yasabaga na kimwe she asked for nothing. nta na kimwe yasaba She requested for nothing ngo kereka until babivuze icyo Hagayi inkone y'umwami yamuhaga haleluya only what the king's eunuch asked for. uyu Hagayi So Haggai, yari azi teste y'umwami
She knew the king's taste. yarazi parfait umwami akunda. She knew what perfume the king loved. Umwami ntabwo akunda parfait iri intense, akunda iri doux wenda n'urugero. For instance, she said the king does not like strong perfume but soft Wenda umwami scents. ntabwo akunda Maybe color the king runaka, does akunda not like iyi this color, he likes this color. mu bantu magana n'abandi bari gushukura Out of bashukura 400 people were excited to meet the king. areba umwana uri pose He saw a quiet girl. arambwira ngo we kudashukuye. And he said, why are you not as excited? arambwira ati ngiye ntabyo nzi She said, kandi me, I don't nta know. nubwo binshishikaje. And really, it doesn't concern me. amubaza ikibazo cya mbere agisubizanya Asked the first ubwenge, question, she answered with icya wisdom. kabiri agisubizanya The ubwenge, second with wisdom. arangije arambwira ngo ngwino nkwereke. And she said, come, let me show Avuga you. ngo, genda wisigare amavuta, Go pour yourself this kind of ntudefirize oil. ntudefirize cyane, And if you soften your hair, don't overdo it. ntushyiramo amakerire, Don't put curls in your hair. nusuka meshe When you braid your hair, ntushyiramo amarasita cyangwa don't put these types of locks. kandi ikanzu yawe. But your dress. amubwira ibyo umwami ashaka. She told her what the mu king bantu magana liked. ane Out of 100 Esiteri aba ari utora ngo oh Esther was the haleluya. one who was selected. icyatumye atoranywa kutagira umururumbo. And you know why the king picked her? Because she was not lasting up for intambwe yose anything. imana izakugezaho Every step that God leads you to take, ntuzabe igisambo, don't be greedy. ntuzashake kurya nk'aho aribwo bwa nyuma. Don't eat like it's the last time. No, ntabwo uri kuvuga iby'ibiryo gusa, I'm not no talking mu about bindi bintu ibyo ari food, byo even byose. in other areas. umururumba ni mubi, Greed is really bad. very very bad kabisa. icya kabiri nshaka kubabwira, The second thing I want to tell you, hari ubundi bamwe nashaka kubabwira ariko ndaburetse kugira ngo dusoze mu kanya, mwiriwe hano murananiwe. Haleluya. hallelujah. Mu gitabo cya Esiteri mu gice cya kabiri nanone, In the book of Esther again, mu gice cya kabiri chapter 2, ku murongo wa 10, verse 10, Bibiliya iravuga ngo kandi, the Bible says, reka dusome twese 1 2 3, kandi Esiteri ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe kuko Moridekayi yari yaramwihanangirije kutabivuga. Principe imwe ni iyihe? so what was this principle in verse 10? Hano harimo principe nyinshi. There were many principles. Kumenya kuvuga ikintu mu gihe cyacyo. Learning how to speak a particular thing at the right time. Mwibuke umurongo twatangiriyeho, Remember the verse we started yamubwiye with? ngo niwicecekera. Mu yandi magambo igihe cyo kuvuga kirageze. If you don't talk, in other words, Niwicecekera if you don't we talk, n'inzu ya so muzarimo. you and your father's house will Ariko perish. ahangaha yaramwihanangije avuga ngo But ntuvuge, here, he had told her, do not speak, kutagira ivuzivuzi. not to be a chatterbox. Ni ubwenge. It's wisdom. Kumenya kuvuga ijambo mu bihe bikwiriye. Knowing how to speak at the right time. Ni ubwenge. It's wisdom. N'igihe yabaye umwamikazi, There was a time nta when she hantu became queen. nta hantu tubona avuga ngo sha cya Ahasuwerusi shawu gifite inoti. There's no way she see her boast of King Ahasuerus. Ni ngombwa kumenya It's bene very data igihe cyo important kuvuga to know it's n'igihe cyo time. guceceka. Important to know when to speak and when to not say anything. Sinzi ko mubazi bariya abantu, hari abantu bagira opinion ku bintu byose. There are people who are strong opinionated on everything. Iyo uvuze Manchester na Arsenal avuga ngo yego match nari mari ngo narayirebye. Okay, ukavuga ati When you fine. speak about Manchester and Arsenal, they comment about those teams, the games. Wavuga amakuru ya Talk about Ukraine na Russia akavuga ati Ukraine and President Russia. Vladimir Putin. They talk about the presidents akakubwira amakuru ya Zelensky na Vladimir. and they tell you the news of Zelensky and Vladimir. No kavuga reka tujye muri Bibiliya. And when you say, let's go to the Bible, Reka twige ijambo ry'Imana. let's read the Word of God. Akavuga ati ye twakoze Bible study mu Say, rugo, yes, reka we mabwire did ibyo the Bible batubwiye. study in our house. Let me tell you what they said. No amakuru yose akaba afite opinion kuri yo. And they are they have opinions Lack about of every wisdom. topic. It's lack of Lack of wisdom. wisdom. It's lack of wisdom. Actually bavuga yuko iyo uhuye n'umuntu mukuru, It Umuntu actually ufite icyo says akurusha. when you meet someone who's older than you, zip it. keep quiet. Ceceka wige. Keep quiet and Hari learn. umwana waririmbye indirimbo hano hanze yitwa ngo icara wige. Murayizi? Sindayumva nanjye ariko ako kantu ndakazi. Ni ngombwa kutagira ivuzivuzi igihe. It's very important not to be a chatterbox. Murabizi ibyo bintu. Do you know that? Ngo abantu batatu bagiye mu cyumba cy'amasengesho. 3 people went into a prayer room Ngo reka twaturane ibyaha. and they say, let's confess each Uwambere other's sin. One rwose Imana said, imbabarire ko naciye inyuma umugabo wanjye. God forgive me because I went behind my husband. I cheated on my husband. Uwa kabiri ngo aravuga ngo The second rwose said- imbabarire Imana imbabarire ko naribye mu kazi.
And the second said, God forgive me for I stole from my workplace. Uwa gatatu aravuga ngo Imana imbabarire rwose kuvuga cyane ku buryo nibi mumbwiye sinza kwihangana kutabivuga. And the third one said, God forgive me because what you just said, I will not hesitate to say it, to repeat. Dutuye mu isi meze nka uyu muntu wa gatatu. So our world is like this third person. Ibintu byose uriye tubibona kuri social media. Everything you eat, we see it on social media. Urumva? You know? Ngo dore ngo twasohotse twariye nyamacoma. So what? We went, we ate, then what? Ahantu hose ugiye tuba twahamye. Everywhere you go, we know. Kubera iki se? Why? Hari umuntu umwe nayibwiye nabibashije kise kubera iki ugomba kwerekana ibintu byawe byose. Why do you have to publish everything? Ngo kugira ngo abazimu bashye. For me to shame the devil. Benedad. Right, brethren. Esther yamenye igihe cyo guceceka. Esther knew when the time to talk. Now, reka nzoreze hano hantu. Let me finish here. Benedad, icyo nashaka kubabwira wenda nsoza. Brother, when I wanted to say as I close, nimuza gusoma igitabo cya Esther. when you read the book of Esther, muraza gutangara strategy yakoresheje kugira ngo yinjire mu mutima wa Ahasuwerusi. On how she impressed King Ahasuerus. Umutima wari ushavuye. A heart that was saddened. Yaratsinzwe urugamba. Because he had lost at the battlefield. mu mateka. That is why I went through the story. Kwinjira kuba ufite umusirikare w'umugenerali. For you to have a general watsinzwe urugamba kugira ngo ubane nawe birakugora. It's hard to live with such a person. Kandi agiye kurimbura ubwoko bwawe. When he was going to kill your people. Wisdom. But wisdom. Nta nubwo Mordecai we wayimuhaye. It was not even Mordecai. Yaramubwiye ngo niwicecekera akazi yawe. If you keep quiet, it's your problem. Akwita 3 jours. So she's fasted for 3 days, asking for wisdom. Imana imuha ubwenge buzinjira mu mutima. Her wisdom to penetrate the heart of the King Ahasuerus. Imana iguha ubwenge. May God give you wisdom buzinjira mu mutima w'umuntu uzakubera umugisha. Penetrate into something that will give you blessing. I see a lot of Christians who have no wisdom. In our church, let's have wisdom. There is a businessman and also a young man who didn't have a church. This businessman came and asked the pastor, I want somebody who can be trusted. It's easy. We have a lot of people who are trustworthy who have no job. It's just to call the people in the district to find out. Do you know this young man got a job? And the person who gave him the job has spoken with the pastor. After 1 month, the pastor went to visit the company. He said the person does no longer work there, but now is a Muslim who works there. This is a true story. And pastor asked, what happened? Why do you use a Muslim? He said, oh, that born again, do you know what he did? First of all, he said, you did not give me the job. I did a dry fast. You did not give me a job, but God is the one who gave me a job. A second, why were you late at work? He said, we had an overnight and we were praying. He was a front desk attendant. Then why are you dozing off at work? You know, we are hungry and we're doing 40 days of prayer and fast. It got to a point. The boss said, it's good you go to overnight and go sleep. And they dismissed him from work. Let me ask you, what happened to that young man? Was it important to say that he fasted for 3 days? A chatterbox. He was a chatterbox. Always chatting, talking. And he closed doors. Learn from Esther. She learned when to speak and when not to. God bless you. Shalom. Shalom.
ubwo ntimwakwibwiriza ngo muvuge ngo amen. Amen. Mwakongera cyane ngo amen. Kandebe abantu bahishuriwe iyo mukozi w'Imana those who have yigishaga received the revelation of the teachings of the servant of God, bice bagomba gukora reka tubabone. and those who have received the revelation and know what to do. Haleluya. Hallelujah. Ndagira ngo wikubite ku mutima uvuge ngo iyi teme ntabwo izansiga uko yansanze. Speak to your heart and tell and say that this theme will not leave me the same. Without going even further, you heard two things. Let's not be greedy. Wagabanya umururumba kugira ngo uhinduke umunyabwenge. Gabanya umururumba. Stop being greedy so you can be wise. Unyurwe, unyurwe. Be content. Be content. It was. Kindi cya kabiri. And the second thing. Wagiye umenya igihe ugomba kuvuga. Please know when to talk. N'ibyo utagomba kuvuga. And what you shouldn't say. Yarimo avugana negereye madame kugira ngo when he was talking I was whispering to my wife and said there are things that shock me in this world is the phone. Umuntu yozana buri kintu yakoreye n'umunsi muri kave akaje kugishira ku isi yo. Nta bantu baza bantera ubwoba mu babayeho muri isi nguwo. Something scares me when somebody publishes something that was done in the secret. Ninde uzi ko yiteguye marchandise yawe? No. Yakubiseho abana biwe bose nuko yabyaye nuko yagize. Bwana sifiwe. Tuvuge ngo amen. Hari igihe tuvuze ngo byose ni bibi ariko tanga message byenda nka kurya no hagana hano yo nigisha hari ibindi nzamvuga ubu ntari byuzuvuga kugira ngo icubahiro cy'Imana kigaragare tanga ubutumwa message. So things we say so for God's glory to be manifest. Nta muntu wanetralizo kufite motivation ariko buri kintu cyose nukanguka ni wicura ni menya hari abantu barwana n'urugamba bataza aho ruzaruva. There are people who fight battles they don't know where they come from. Igeze kubabwira dutangira iteme wisdom. I told you when we started this theme wisdom kumenya icyo uvuga is knowing what to say, ukamenya ukivugira, where to say it, ukamenya nabo ukibwira, who to say to, ukanamenya n'ibifite ari we ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo kintu, and even knowing if you're the right person to say it. What do I say? Where to say it? When to say it? Am I the person responsible for it? You see a young man to speak as if he's the pastor of the church. Do you have that right? How can I stand and speak as if I'm leading the district when I'm not? When you look at them, you see maybe they are confused. So you need to find out, you need to make sure it concerns you. And what I found that people who are out in the world, they know that principle except us in the church. Ababwira ngewe hari gihe nza mu bitaramo byanyu nareba ukufashe mikoro nuko uhayivuga nkibwira ni we pastor w'itorero kuratanga amatangazo birakureba. Sometimes I look at young people how they are leading
turamenyeranye bazabatiza ntabwira ngo ntiwabikora mu rusengero kabiri nyobo. I say, you cannot do it twice in a church I lead. It's impossible. Warangiza akakubwira ngo urabizi. You would finish and I say, wabaye pastor y'urusengero. Wavuga ngo umwanya wo kurangiza urageze ngo oyaye. Niba ushinzwe program. Buri umuyobozi uzureba no mu maso gusa kwareba uyuza ubwingi kwabona umwana hano arayoboye afite imyaka ingahe Paulo ndarangije turacari kumwe muvuga ngo amen. Paulo yandikiye bari abana be Tito arababwira ngo nucaha bakuruta uzababwire nkubwira so. Kwabona umuntu ngaba kalisa bari hano hagaze hano afite mikoro kaza yihanukira n'agatuza kose kwa mavuga vuye inyuma tazi ko hari abagabo bafite ubwenge bamuvyaye. Wisdom. Cyo tumana babwiye ngwiri jambo tirigomba yiteme twiga tigomba kugusiga uko yagusanze tugomba guhinduka. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Tugomba guhinduka. None se Esther to mukunda yobozwa niki kumukunda? who wouldn't love Esther? Mureke nzamuna hari amashati meza dusigaye tuvuga made in Rwanda. Made in. Hakaba nani made in China. I see a lot of shirts made in Rwanda, but we also have those made in China. Bakamenya itorero uvuyemo. Do people look at you and they know what church you're a member of? Dizera neza ko abantu barerewe kimisagara. I hope Utagenda hirya no hino ngo bavuge ngo hagomba kuba hari. People who are members of this church can be known by their attitude. Amen. Como tansubiza? Amen. Nabarerewe muri Bugesera akarere ka Bugesera. Agomba kumenya from made in. Tumwabonye made in. Makire mumwongera amashi menshi cyane. Ubwo niko karere kayoboye uyu munsi niko navuze mutagira ngo se novuga nakaciro ejo nzavuga kaciro imbari izayobora nibindi. Imana ibagirire neza. Je uyo numvise ijambo neza ngasobanukirwa. Ibyo kwirwa ngo senga dusenge tugire gute Imana yaguhaye ukuri wamenye. Ubu twongere dusenge utagira uko ni wamenye kigukiza. Now you know what can save you. Amen. Uriya muzamenye ukuri kugire gute. You shall know the truth. Twirwe dusenga bananiwe gushira muri Imana ni Imana y'amahame. God is a God of principles. Je ndambwira abantu mureke murebe agiye sengera ndabikaho ibiganza ku mutwe ibiki. Imana ni magicien igira magicien. Dieu n'est pas magicien. God is not a magician. He's a God of principles. They'll pray for you, they will anoint you, they will lay hands, even feet. Even feet. You'll not be healed because you went contrary to the principles of God. If you understand the principles and you know the truth, and things are done. Amen. Be blessed. We want to speak in tongues because hold your neighbor's hand. Yes. Even when you sit, I'm going to pray. Pray for your neighbor and say, God, help them so that this truth is manifested in their life. They walk according to what they've learned. Bless these men and women, these young men and women here. So the truth they just learned from here, found in your word. Servants of God who came from different places. Ijambo ryawe riratubwira ngo iyo twagutakiye turi mu bibazo uzawohereza ijambo ryawe ijambo ryawe rikatuvana mu rwobo rikaza rikadushinga ku rutare uyu mugoroba twakiriye
Tonight, ijambo ribohora, we receive the ijambo word rikiza, that liberates, ijambo ritanga ubuzima. that heals and gives Abantu us life. benshi bananiwe kugira iyo bagera So many men kubera are stuck umururumba. because of greed. Uduhereze umutima wo kunyurwa, Give us our tunyurwe hearts n'ibyo of waduhaye, contentment, to be fulfilled kandi ibyo ni what you have given iby'agaciro. us, which is of great value. Twageze kure cyane turatembagara We have gone kubera ko far twabuze umutima wo kunyurwa. because our heart is never Utwigishe contented. kumenya icyo tuvuga, Teach us to aho know the right tukivugira, words, when to say, kandi ko tunamenye ko ari twe bireba and kugira know ngo that tuvuge ibyo bintu. it concerns us when we have Urakoze to Mana, speak. Thank you, uduhereze Lord. umwuka w'ubwenge no Give us the gushishoza, spirit of wisdom and tumenye igihe discernment cya buri kintu to know cyose. the time for each. Ikiturwanya kugira ngo tureke kugendera mu ijambo ryawe, Anything that fights turagisenye mu izina rya according to Yesu, what we cancel it in Jesus' kandi name. ikidufasha And kugira ngo tugendere anything mu that ijambo builds us ryawe, to walk according to your reka word. ukiduhe, maze Give it to ubuzima us bwacu buhinduke, gracefully and lives imiryango yacu transformed, ihinduke, our igihugu families to be cyacu transformed, gihinduke. our country to be transformed. Urakoze ku mugaragu wawe Thank wakoresheje, you for the servant you have used umuhe tonight. umugisha, Bless him kandi umuheze gukomeza guhishurirwa and give him more revelation, kugira ngo n'ejo azatubere umugisha. for him to be a blessing, yes, Urakoze tomorrow. kuzumvise ubikoze, Thank you for hearing our prayer, kubw'icyubahiro cyawe, for your glory. kubwa Yesu Kristo. In Jesus' name, Amen. 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 Murakoze cyane, muhoberane, mwakoze rwose kuza muri benshi, kandi noneho n'amasaha ntabwo yaragise. Hobera mugenzi wawe mubwire ngo akira wisdom iva mu ijambo ry'Imana.